لوی نخوشخانه لقامشلو نزیکی 700 نخوشن پنجشیره ین روش آوای کردستان و باکور روشهلات سوریه به برانبر چارەسەریە وەردەگرن. ev nexweşxane heta heftê ji sedê dermanên pîwîstên penceşêrê peyda dike. Hevseroka Heyva Sora Kurdî ji Rûdawê re got ew hewl didin hemû çareseriyên pîwîst ji bo nexweşan peyda bikin. Ji nexweşê ê penceşêrê ji 700 nexweşî 200 kes penceşêra pêsîrê ye. وەکو ku tê naskirin di giştî cîhanê de ev nexweşiya em bêjin ya herî zêde hejmareyê di nav jina da penceşêra pêsîrê ye. Xizmetê me ê Heyva Sor bi giştî ne tenê li nexweşxanê li her cihekî bê peregirtin e. Ji ber siyaseta me em bêjin erkê me yê ku em pê dirabin ji bo em barê nexweşa em sêvik bikin. هورگلی درباره هجمار نخوشین پنجشیر لدورین اینن. لیپار ریفبریا تندرستیا قامشلو بلاف کربوکو رجاء نخوشیا پنجشیر الباکور روشهلات سوریه لگوری بریا سال 2011 صدا 5 زیده بویه. حتی آستکی جی اف نخوشخانه هول دده بار نخوشان سوک بکه دانه چار نبن بری خو بدن شامه یان ولاتن دن. کمانیا من بری سالو نیوکه پنجشیر پیرشی بود مالزارو که ده ملفيدي نشتركر لي او غريك وتشتيغو تختورا درخستين مريكر شامي وكبانيجي مبر شامي قلق برام الويدي داني لي تختورا الويدي شمرا قوتن قو هنك درمان وتختور الجمع القامشلو بيدا دبن وقر القامشلو افصالكو وحفت مهن ام دشنتين وشارد دبي باشا حتنها سر او نخوش خانك الفيدي تشيبوا یا پنجشیری باشه حتی هم سودجی ورد کرد. بگوتنا نوجداران یک جسده من بلندبونا ریجه نخوشیا پنجشیری پیسبونا هواییه. جبر پارزونگهن پتروله و دومان اتومبیل و جنراتوران. نخوشخانه جسال 2023 آن وهاتیه وکرن و دو بشنوین دنجی هنه که تایبتن به نخوشن تلاسیمیا و شواطان. نوشین همه روداو